Ndaba zenze ke-ICC International Convention Center lwathatha unyazi Professor kwaProfessor bavuma bonke abantu ngoba bavuma ngishikhulu sikakhongolose sabona ngomntaka wethatha isulu owaqhamuka seqhuba umqekezole wayequbuza mas Duwalimene khona wakhosi khotha namahlatheshe umfundisi sigqibeka usovunyase ovunyela ngamakhosi nasebaqadini yakwanyusa bathi kikilike kwaphezulu ngoba sedumeni uyibulale ngalo komntana uzokhipha ukomlaba ebeshayela ingqafuza walapha ithembikhulu bamadikese yalentsina osele amazimisa umkhaba avuka khuthaza nombela qaqaqekethile aluphazano ngaliza ngobhande lomtshele kwakhe akusoblema kusobugabugaba umebuzi inyoka isiyabajamba mhlophe yacojoza amakhosi yayiphumlela esikhosini sentaba engcwele udwendwe lusuke ngenxa kokuthi ekuhleni